bez dlake na jeziku. Miljana Kulić je oštro kritikovala neke od kolega iz reality u opširom razgovoru sa Milanom Miloševićem. Što se Davida i Ane tiče, Ana i Aleksandar su sada u vezi, zamenile su se uloge. Mislim da je to ljubav zarad realitija, mislim da je Ani David paravan. Ana ode kod drugarice na rođendan, ne povede ga. To čime se ona bavi, vidi se da je zbog toga sa Davidom. On se ponaša kao papučar u vezi jer ga Ana izdržava. Zola, David i Sloba Radanović, oni su top 3 smeća u realitiju koji samo koriste žene. Nije Ana glupa, nije on iz ljubavi tu, već zna šta je interesantno za reality, rekla Miljana. Kulićeva je progovorila i o spekulacijama da su Koraćev i Stefan Karić imali nešto više od prijateljstva napolju. Tu meni nešto smrdi, vidim da se prikrivaju kao da je to poznanstvo odavno. Zbog čega Ana nije Davidu spomenula Karića, već su gledaoci pokrenuli tu priču. Ona je to njemu prikrila, znači da je bilo nešto sigurno, govorila je Miljana, a onda je dodala šta misli o Kariću. I on mi je odvrtan Rumenkom, mislila sam da je dobro čovek, vidi se da nema svoje mišljenje. Ljubomoran je od kako je sa Filipom povređena mu je sujeta jer je vidio da Iva ima mnogo glasača, ispričala je Kulićeva.